Ovo ljeto smo odlučili otići u Crnu Goru, zemlju sa predivnom obalom. Otišli smo u ovo jedno mjesto blizu Budve zvano Rafailovići. Tamo imate sve što vam treba. Plaže, vruće crnogorsko sunce i zgodne žene. Ali postojala je jedna stvar koju sam htio uraditi i koja bi obilježila ovaj odmor. U Bečićima, 600 metara od Rafailovića, nalazi se jedan od najluksuznijih i jedan od najskupljih hotela u Crnoj Gori. Zove se Splendid. Od sveg tog luksusa koji se nalazi unutra, mene je najviše privlačio bazen. U stvari, 2 bazena. Baš sam želio ući u bazen, ali postojala je jedna stvar koja me sprečavala u tome. Nisam bio gost. Odlučio sam se ušunjati. Većina vas bi pomislila da je šunjanje u bazen hotela od 5 zvjezdica nemoguća misija. Upravo suprotno od toga. Nakon što nismo mogli naći ulaz u bazen sa plaže, odlučili smo rizikovati. Tako što smo ušli na glavni ulaz. Ušli smo u hotel, otišli odmah do lifta i pravo na prvi sprat. Nevjerovatno, ali bili smo unutra. Sada je bilo vrijeme za zapad. Čovječ, ovo je ovdje ludilo. Nakon svega ovoga bilo je odlično iskustvo i čak smo bili unutra 2 sata i više bez ikoga da nas uhvati. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se ovaj video svidio, ako jeste ostavite veliki like, share i subscribe i naravno komentar da li želite još ovakvih videa. Tako da vidimo se sljedećeg puta, a do tada lijep pozdrav. Ćao!